Katanat Pule jong Sorkar Jilla leng Bhah City now Deputy Director of Higher and Technical Education Shaka Students Wing jong Hinyo Tribe Integrated Territorial Organization haka arpinyo Tribe Unai Wing Arja apply kala pentip bakarang up ya ka Bhah Tyngka naga Sorkar India naga benta ka scholarship Shaki Samla Pule ka Jilla Kumban syukudo baka students wing jong organization haka khatlai tre unai wing araja apulai kala panjing shai now secretary katanat education ke Sorkar Jilla u Ambrose CH Marak halor ka jing slam katanat pule ban pelat ki scheme scholarship Shaki Samla ka students wing kala ong baka jing slam pelat ki scheme scholarship kala penlong ki Samla pule ban mat jing e khamtam ki basania na katika scheme ban sewi ka bai pule jong ki Haka City Deputy Director Ulaong baka Sorkar kala shimkhia bat phajing tho syakatanat pule jong Sorkar India haupnai jelliu bat kadang phajing tho pen kan mau biang haupnai risau arja apulai Samla kit Shampang Warjri Assistant Secretary kahito Students Wing Ulaong balada kampoi kloi ka scholarship na kaliang jong ki kin lej panyakran bat menteri rang ba ka Sorkar Jilla Konrad K Sangma kumat syai bahag ni sti kila ong ba na kaliang jong Sorkar Meghalaya kila le kat bala ban poi no Nani ben pelat no kita ki scholarship jong kita kena ki barang syabat buat haduk mentau ni benai te kejuk aporu kila ong ba hapo ka hapo ka sti kila pen syai yang iba ka Sorkar Meghalaya kila phai ka proposal ban pelat no yang central share na kaliang juga ministry how arjar how June arjar apulai but ka reminder kila pha how benai Oktober arjar apulai te hakajing kumachupun kan mau no Haka jing late kendu jong kehitu students wing haka khatlai tarik Brian November arjar apply yo education secretary to the government of Meghalaya nilalet man panji percaya babale kita ki scholarship jong babuan kina kimpat poi lani kimpat sya apply kinang syaban kuman syuong baka Sorkar Meghalaya kalapan po ka ministry rupusan klur ban pelat yaki scholarship schemes prepare the tip lada kadai na kabdai ngin sawat banyak kum ki students kum mangi na kaliang jong hidu students wing ngin buat dia ni kan issue lada ki pan rupusan keluar na po ka ministry jong ka Sorkar kami kang ba na kaliang jong ministry ki sanction shispa keluar te ni ko apan tip ni ko apan bu jing kali but balai 10% lada pelat ya ki scholarship but 10% pada dang syabat kataru kalong anonymous source of information long kuman syuong ngiling ngila ada bu deadline hakalai potrik Brian November ba pada ben pelat no baru ki scholarship dan lamda kum tangin move yang sisien te ni kwa ban kentu ya ka Sorkar bas move ban pelatnya ka scholarship but ban skap ini habakum ki students nakaliang jung ka education sector ni dang duna habun ba ki rukom te ikwa ban ongru ka Sorkar but ya ka department charge kum education department makan tekno subha ban pelat ni ki scholarship but ban penkio ya kan ka education sector jong ka government of Meghalaya ka Jilla Meghalaya babale ka Jilla Meghalaya ka education sector ka akhir hadu tau put bakala apoi hadu syapo hadu kalis bale bakata ka Jilla Meghalaya kan datang ka Jilla ban le kikam tamasa kikam songshit kikam mesti ni lada ka scholarship kampat poi ngin fix appointment baru honorable chief minister jungi Konrad Konggol sama de nakaliang jongi ni kwa ban pau ni kwa ban kentu ya ka Sorkar ban le ek ban kam ba di ka department education department baka di ban pick kam banyak ban pen kloy no ya ka jing pelat jungi ni scholarship pa bon kena kiba long kiba hap shanya hapok scholarship ha gajing siu by class lani gajing thiet ikikot lani ki iki jing don kam kum kina puli